sedang juga di novena ngicim nak nombar kebaar indrai ardekot nak nombar kebaar Aleku jingsat pemjuku Ale tu penbagi cinggu Tuhan pengigaya kau Bayangin saleh syadu jauh Tukmen ko Israel Lajar Manu Emmanuel Usimba krota imenre Aleba benjoki jisi Tuhan banding bagi bajo Tuhan yang gersang kibatlo Tukmen ko Israel Lajar Manu Emmanuel Insimbika novena Christmas, Kristen ukpa, bedukun, amen sim bakut, amen. Ko belai tuan panirap yenga, kau buram haukpa, bedukun, amen sim bakut, jenam, amen. Yusim kendradu bangsawan, alingin yamani. Yusim kendradu bangsawan Alingin yamane Turis aku konsion Batuk meninggiku kun Jerusalem Kami utrai kendradu sawan Batik syaiba kerakan kata kasih Bagi lupa kita jing bagi tiang Bagi luprin gaduh kagam Bawa itu lupa bakram Badun saben terbaik ke Jerusalem Yusif kendradu bangsawan Alingin yamane Hakmi waru play Baru prina yang udabe pansong ngalor kaket Tepi diamu Bahkan kemengkut kadono Yusim kendradu bangsawan Alingin yamane Hakmi wana try tajuni Ubah kuti Israel Ubah pangalor kakli kapan siajong kaiman Pada kenyang sejauh baru dari awal Pada dua baca dua kunci terluka percaya Yusim kendradu bangsawan Alingin yamane Hakmi utrai kendradu manpau Yes kekuno mamle Lau sepan wantun yabiau Nabasisha umman baru nobel Yusim kendradu bangsawan
Unong yalam lenti jungi ukulang berat baklem thodak. Urung nakabanta jungi balapun longkum umilki sedek. Ulang doa siapam jukut bat junam la junam ulang usim jeng kahok kapateng jung u kam don jingkut. Kajing sabu yang belai. Kasurbas yang keperkelen jingkut yogit kasam benbar Sergim badukit pejing syai jisu man berpentabar Ukulan roh kabiku yang berdusir sayang Putra ayun don rengka berpi. Rengka berpiru. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kumulu kas. Kabura mame kutrai. Haga takapor lami ka hukum na wu Kaiser Augustus banto kana samari ya ka pertai baro. Ya kane ka kana samari baningkong la pelong da wu Quirinius ulat jonga Syria.
Baro kilalait banai jingkain ya lade hasnong lajong. U Joseph ulalait nagasnong Nazareth kaba ha Galilea sha Judea sha Bethlehem kasnong u David namar ulalong nakaying batkajait u David. Ulalait banai kateng yalade batka Maria katanga yatek tin jungu kabalapun kun. Te haba kiladon hangda kisngi bakan ka kilapura. Batkala ka yala ukun prangsni batkala sop ya u da ki jain sop. Batkala pintia ya u hagasngoy naba kimyo jakasa haki ying basa. Ka gospel jong utrai Jinga roy ame ko Chris. ko himmen ko para kat bang idang don hakane ga sngi ka basau jong ga jing tuai nobena Christmas tonginang puson halor ka jing kha jongu Chris kam dame nakane ga gospel kabang yusngo mindan Ngiusngo bautrai udang pinbait pinrundi ya kie baro nagabenda ka jingka lajong. Nagabenda ka jingdon jong ujisu hagane ka prate nagabenda Emmanuel. Badula pelong yau lat u Kaiser Augustus bento kana Samaria ka pertai. Udai ujisu hi ula pelong iawu ban pinmi ya kane ka hukum. Nama lada pinmi ya kane ka hukum. U Joseph bat ka Maria teisoti kinumpoi sha Bethlehem. Kinjindala sakut ha Nazareth. Bad kanum pinurlong ya ka bato ha ka jingdo ba kuit bad ba en sami unam penim na Bethlehem na ka snong ka barit ha Judea ko himen ko para kabba wan u Jesu ha gane ka pertai Ublay udang pinpait pinrundi ya kie baro. Lese hake jingim jongiru, namaru Jesu, namaru nang penim. Udang pinpait bun kie baro. Ya kabang impoi perkat kan jia hake jingim jongi. Ya kaba ngimpat posiniu kan stang ban urlong hake jingim jongi. Namar ya kaba ublay usaindur kade banjia shisha haka perte haka jingim jongi haka ingasem jongi haka balang jongi tena kata kadau ko himmen ko para kabangi penkrai na kabinda unam penim na kabinda ka sngi jongu ngidon kamban IT alade ha shaka jimpin ya jongu kumbala penya IT u Joseph bat ka Maria ya ka jingim. Haba kila IT ya ka jingim jomki kilala ban ya trailang da ka basuk sya ka mon bat ka saindur jomo palai. Lese ladade mangi ngincin dala kunyum persya yawu Kaiser Augustus namar ka neka hukum bat ngin jendela snodong bitar bad leze u Joseph unjindela si palat henre ngiyo u Joseph ula kongu omde kumba lemangi namar ulalong uburyu ubayusngo ya sur jongo belai kadbang idang pin kare naga benda ka sngi ka jongo Chris nginang
peit hala ka janga jingim jongi ya baharu ki jingcia ka badangcia ne ke balajia lese ngimshim lala ban yo I ne ngimshim lala ban peit ya kita ki jingcia hala ka janga jinge lese ngila kin randin lese ngila kinyum ngila snodom ngila snobitar lese ngila snodu jingkermen habawanjia henre kai kaba ka jingka jongu kris kai yengi kalong ban pinpoy ya usha kane ka perte ublai udam pin rendi ya ka por ya ka jaka ya ka ayom bad udang penlong wat ya ki non sin shar jangari jangka perte ban hukum ya ki hukum ki batimai kaba penlengo bon ki beriu kaba penjenjar bon ki beriu kaba pensausi bon ki beriu wat kataru ublai umju sange ban pinmi ya ki hukum ki batimai umju sange ban peni ya ka daka shinjomu tongin duwai ha kane kapor ba ngiru nginang kongu ya ka sur jongu blai man ka kelit mata ka jingim jongi bandup long ki bayad rengkat badu jisu ha kane ka jingyai jongi ha kane ka jimpen kre jongi naga binda ka sngi borom Christmas. Tengene yang nak tak sempur lengkot. Wan ban suspa engi ku blai bedon bor baro. To pai ki khamat jo me sengi bat ngin salat im. Ka buram hau pa bat hau kun ha man sim ba khoi. Ngin chim ka antifon ka ba khat khandai tarik. Ko thit ba jong ujese ubayeng kum kalama hakmat ki perton. Hakmat jong me kis im kin omnud ban pli yala ki shintur. Hakmat jong me ki hima sima kin duai. Ale an pelat im yangi ale wat penslam shu. Pensim jong ayu try kaya risa. Kakmen ulay unong penim jonga. Namawisya kribay jongu. Penrukin kodya nagadagu. Upajan korlang prawana ulay. Gerjeng jongu baru cimbang kande. Bateng umaya jingise. Yani menriki basyep tinggume. Usai kaborna lacan tilanjo. Upensak malu putih basaro. Upenya keni makrabor basni. Iring-iring diudak intil. Yang dibatkan wajib berbapa. Di manis bau dapat sudah. Ulasya boris sejak diublai. Ulang akan jingisnya. Ulang kemampu ulayang keren. Gaji pulang wajib pajangan. Gaji pulang dapat miskin kendu. Buang rayang banyak ikut jemu. Pensim jonga risayu penagwe. Uparan sekunam sius pamente. Baru pensim bagunya pentemai. Risa pensim jonga risayu trai. Pai sekantifon. Ko thit ba jong ujese ubayeng kum kalama hakmat ki perton hakmat jong me kis im kin amnud ban pli yala ka shintur
para khamat jome ki hima sima ginduai ale ban pelaj im yangi ale wat bin slam shu Utrai don rengka berpim angkabat piru tong inia duai topen koloi kotrai bad wat slam shu wanra yala nyara nabane kenapa ngi kibangait bad kermen nginio kejimpenim taga jingwan jome me uba im bad basansha junom la junom amen ko himen ko para Shobagin pani ke jingkar ku na Jesu nya ke nega sakramen inangai ti ya ka pertei baro kawai inangai ti ru ya ki jait ben riu ki bampat tre ben pediang ya Jesu hado menda ha ke jingem jongki pat kim bat sotu patang ha Jesu ki don ki jimpeni unong penim ulawan ke jing shai kalawan en rebun ki briu kim tre ben pediang ya ke jing shai but ke jeep pin ban ya ke jingdo u Jesu lawan pen penim yangi hen rebun ki briu ki karna kli persha yabu lese halaki ka sem jongi lese ki himen ki para jongi wat hadin ba ki pediang ya ka jinge bat ka baptisma kidang jingai nau ngidang ai ti ki baro shau Jesu ya ki batalot haking ka sen ya ki ba jingai na ka sakramen ya ki bampat pen peit ya ka jingim jongi ya ki bampat tre ben kala ka bamon niai tiru ya baro ki jait niam ke badan ha ka partai baki baro kin sautu tang ha u Jesu ki don ke jimpenim pakin sautu u Jesu ulang uble ya uble upa ula pashangi bangin dup yo jimpenim bakin ino ya ka jinge bi jonki bandup diam bandup kudup ya u Jesu ha ka jingim namar ngi sautu khatkum ka gospel tang hau Jesu ngidon ke jimpeni tang lempa u Jesu ngilaban poisha ke jingim bam jikut ko himmen ko para nginang ai tiru haka ju ka por ya ke bapang gi bashitam ya ke baso jinjar ya ke baso si ya ke baso kutlan haka jingim jongi ni ai ti ya ki baduk le se don bon gi brio kim don jing suk shu what happening kane ke jimpen krai Christmas idwai na kabinda jonkiru idwai ro na kabinda kri Israel but Palestine don bon gi kon ba lui ki kolonia phagini gi por jagatma wat mendaru kim don lat shuben rake ek Christmas aga jaka kha jongu Chris ka Bethlehem but ka Jerusalem kam don jing suk satia bar ngius ngoru pa kim don lat ban rake ek Christmas na ma kiti kisosi nginang duai na ka benda jokiru nginang IT apa hor ki jingang nurjung inang Europe don burom yang Jesu hagane ke lemat inang duai na ka tin ka telij pi baro ke bashimen da hagane ke jingdu duai le se don bun gi priyo ki bam id yang Jesu ki ba pet ki ba khanglat yegi inang ai tiru yeki ba ka jing shai jung Jesu nang rum jilliu ha ka donul ka men siam jungi pa ki ba pang ki ba shitam ki ba tia ha ki hospital ki ba tia ha ki ICU kinang yo bor jung nom pedim hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 Kotrai Jisu, Karku Kardo, Yabar, Gikun, Kipashimenta, Haganega Jingduai, Kibangate How Jisu, but Kibangate How Jisu, I baro, Kilong, Shisha Kinong Purjame, Pakilog Sinran Jame, Bakindub Eat Yame, Bakindub Shakri Yame, Bakin Kalaka Bamur, Kumjuri Kibapangi Bashitam Baro, Kabangi Pani Jingur Kudame, Karko Yangi Baro, Kibashimenta, Haganega Novena, Ko Jisu Beat. Ai ka jimpen kare jungi ibai paibai kalanga basizo naga binda ka buram jame Gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai, gerku yangi gerku trai. Aburang hong pa berpun ham sim berpun malam bamanikong cinta berbuat jenam la jenam amin. Anjir Tuhan Yesus Kristus dalam jenam amin.